A sad idemo malo u Makedoniju. Makedonija, najjužnija Jugoslovenska republika, a posebno Ohrid, gradić sa 25 vekova dugom istorijom na obali istoimenog jezera, već su dugo godina omiljen cilj holandskih turista. Redovnom čarter linijom iz Amsterdama svake godine u Ohrid dolaze desetine hiljada turista iz Holandije. I tako već duže od 20 godina. Prijatna klima, interesantna arhitektura, brojni tragovi prošlosti i veliko bogatstvo tradicija i folklora čine da susret sa Ohridom za mnoge ostane nezaboravan. Crkva Svetog Arhanđela Mihajla, večno prebivalište velikog slovenskog prosvetitelja Svetog Nauma, je ambijent koji je svakako dobro poznat brojnim našim holandskim gledalcima. U tom ambijentu snimljen je i naš sljedeći folklorni prilog Osogovsko oro. Ovoliko za večeras, hvala na pažnji i doviđenja do idućeg četvrtka.